بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bisan na binalik-balik gini pa in kajumuan in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala masi in panghadjeten dukmasi in kaikarten dukmasi in kabayate iyan nga hati kaeluman sin ginhawa barante tu udah tak bulak dunya labinin pag kita mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tasambut tuete an sini si pangadjiante si kitabut tauhid mian babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ihi taydote an sini an si salungyaan yan ay pangadjian amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala mian yan ay pag-asik galang-galang atau pag-asik yan ay kemon painte bayuan lubid tunglot yan ay maksud pangala saki pangala musiba amban ginhawa barante amban kaumante amban lumate amban anak andate amban pangaltate atawakan panangga kemon makalaat kemon makalaat gape paatag atawakan gape pinaatag wa Allah subhanahu wa ta'ala do pag-angan-angan yene pangeddo kahapan pamihasin kahapan duk sa dili billahi amban minaksud we dambuwa manusia yene nga hinang parkalaian ambanien tasabut yan sini ganiya exempted syirik bahagian nen bang gay syirik hadje atau akan syirik diki ko itu pasuno sinabut we muallifin babun ma jaa fi ruqa wat tamaim pangajian isapain ne yene mian kahalan atau akan bantuk sin pagtawal-tawal dok painne in wat tamaim dok painne inalenan painne habay-habay sibab ininen pangajian tayo do teme umat Islam may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pain muallifin babu ma jaa fi ruqa wat tamaim gaya magpain ko yan sinilay babun minasyirk ganiya syirikne ininan amban pamaham muallif rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pagki kinatauhan wa niya amban me tawal jinari wa sara agama Islam niya sa amban me tawal kinabunsihan atawakan hinaram wa sara agama Islam ambanien gaya magpain painne babun ma jaa fi ruqa wa tamaim gaya magpain painne babun minasyirk ga dineretso ne pigi parkalainan niya may magkhilaf may ulamain sabang deluan sinita doten ganiya pagdueruwe asal syirik yan may habay-habay may hampan-hampan yan ga mian mag-idin yan agama Islamin ilian painte syirik ubus tabahagi uwete bahagi duwe min imma ayyakuna syirkan akbar wa imma ayyakuna syirkan asgar naan sininen gana napayamante ko bang sa ingge yan ay kahantang nin bang ine kasaben nalan tawalin duk bang ine isab kasaben nalan sin painte iyene ni an habay-habay tasabut yan sini sumagawa na an sibab ininen niya ziyadane aha niya panambasin panalasay iye damit kiyan ikatelu tasabut painte si hadis mian mapasunulay niya inalenan tiwala in maana sin tiwala yan pa inni kibot sali do pa inni pangibot mian bang kami magtinda pangito customer
sali do pa inne pangibot isa pagpabunsi sin customer. Sumagawa ang ban pamaham do sa muallif rahimahullah ga ne sinabot we ne babut tiwala pinalamo duwe ne simbab at tamaim pegge duwe inen magtasabro niya pagsalian ne. Qala al-muallif rahimahullah fi as-sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Na ininan tagna binetta de muallifin si bab pasalan pa inne pagtawal-tawal duk pa inne paghabay-habay. Kasabot si sahih hatinen hadis sahih amban Abi Bashir al-Ansari dan buaya sahabi kinasian wa Allah subhanahu wa ta'ala inehellingnen pa inne annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mian sabennal in iye magtuhod do panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pagtulak-tulakan ma'a asfarihi si pagtulak-tulakan maka jadi magtulak-tulak kaya panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadaranan ni matulakin si zaman ni ini magbono magjihad karena Allah subhanahu wa ta'ala na innamu sahabi ininen magtuhod do panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si palinganan walhasil bang pinapisi may riwayat hadis keseg manamalan hadis itu pagge mismo in sahabatin magtuhod do panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuhod do panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam takitewe ne mian kahalanin katauhan we ne iyene painte mapatab si waktu ien fa arsala rasula sarta in magtuhutin se mabuo panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula in ma'na sin rasula yere pa inne mandu ngaka ine sab inakas iye kwe pa inne mian sesante keo pili keo hapaamiaan alen nun rasul in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si jaman lay mian na'in ye ngalingan ni aatar tantu supaya ngaka piuhap kaumandangan pi sirangan ini maksudnen masampay sin agama Islam ini maksudnen ngakahan mian raayat ne pinayaman bang ini ne kahalan den pinayaman bang sa inge pag ibadat den pinayaman bang sa inge mian kailuman den naan si ininen me palanggungan si agama taeddo anu amban pangadjian panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang payaman nu kemon kahijut kahibal panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang hadja mian hinati we dan buat muslim pangadjian kemon sumagawa pagke kite mian ganiya pakialam te si pag-akamate bu agama ini itu en panguntungan ten naan si ininen tayo doon ang pamaham atau akan siyak sin hadis fa arsala rasula tiap-tiap nakura subay niya ihtimamne subay jaga si raayatne paman nakura ko ituhin panagnaan mian painte mian la isilahat kami sampai si province ni kulang manamal pag-ihtimam sin raayat dape kemeke o maghatul mismo siya panguhutan sin yan mga larak niyan kaumanin amman yan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana hinati we ni kahalan si anuhin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bang sahih kisahih mismo binatang mate si zaman ni tinalaw ye kau ye sinukot we Allah subhanahu wa ta'ala si Allah kiamat pagkidalam kengkeman ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin wa kullukum mas'ulun an ra'yati kemon kamian mag-iipat umos miyan tiap-tiap ka mag-iipat tinilaw kami Allah subhanahu wa ta'ala bang iniinipat bin dali kayo pilih miyan hapsara pagkitambal manama sa insa banggay kakan akalungit do kayo akliya bang niya pangandel mo bukay ta pangandel sa di kakahinangin mas kayo ngamala nasayin ka bang Allah subhanahu wa ta'ala iye mayan mag-control sin kemon iye mayan magpahab sin kahalan sin manusia
Iye magpakelom, magrijiki, magpapate. Duk magkontrol si kailumante. Sa inyo naman Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos, manusia po ituin ilahan-lahan, may dekahalan ininen. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas siya mabuo pa inte rasul, atas siya mabuo manduk piu si kauman. Fa arsala rasulan ini hinang mian pa inte aayinin ini pangandakan iya we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga'ne niya mian pahadje amban mian ininen. Yene kalimatut tauhid. Yene nabenna sin kasabennalan kalimatut tauhid. Yene nabenna sin kasabennalan kalimatut tauhid pinania jarin sababan ininen. Pinania yene pagsasain si antara kaum manduk nabi atau antara kaum manduk painte manduk lay sini-sini ginuhut ne pasalan ininen. In panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabennal we'ne. Sinabennal we'ne. Sampai puas amban kamatay panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si zaman Umar bin Khattab taeddo we de dunyahin. Si zaman Umar bin Khattab taeddo we de dunyahin. Bisan pa inte magtuwas-tuwas me rasya me iwesian. Labi 200 tahun merintah. Agama Islamin 820 tahun merintah intero dunya. Tegilanin. Sumagawanin ngakulang sa paghaman-haman de si kalimatut tauhid. Way tinabangan Nuh alaihi salam. Way tinabangan Nuh alaihi salam wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iligtas siya si waktu inubu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaumanin sabab kalimatut tauhid. Ibrahim alaihi salam. Way gaeggas si waktu ineggas wa si Namrud dukme kaumanne. Sumagawanin pigge sabab kalimatut tauhid. Ngakaye kalimatut tauhid. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendang-dendangan na tagna-tagna pabuha si Makkah. Sumagawanin pasong bahangi tahinang nuhutiye kemon sabab ini sabab kalimatut tauhid. Ambanien sibay hilahan-lahan. Ngahit ka mga lasahan kauhin bang pahadjen wa agamahin. Danan kyo tapit si Allah subhanahu wa ta'ala bang pahadjen wa agamahin. Ambanien pakuko si kaam si kita di kemon kaputan tebi inalenan kalimatut tauhid la ilaha illallah payaman tebi bang ini kasabenarannen pinain katauhan ko ni kalimatut tauhidin sumagawa gay ng bahayan katauhan ko ni kalimatut tauhidin sumagawa gay magsaka ga katauhan ni dambuwa ang panpamigesan sin kalimatut tauhid gay ng bahayan dambuwa ang panpamigesan sin kalimatut tauhid buting dambuwa ang panpamigesan sin kalimatut tauhid gay na makasabennaran dambuan ban pamigesan sin kalimatut tauhid iyene ga'niya mian ihtimamne ga'niya hal ga si iya malainkan ginawabaran nero ini anang ban pamigesan sin kalimatut tauhid na indambuwa aaininen pinabawa Rasulullah na bennal sin kalimatut tauhid ga'niya sa dili faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Maksud nina sininen pinabuo subay paingga niya talabbi si kellong binatang. Si kellong pain ne binatang qiladatun hatianen in mana sin ba'ir unta. Sumagawa mian hininang we'danaan sininen ba'ir taglib adja pigge kabiyaksahan dukahikahan si zaman lay mian unta sabut terubang ini maksud nen in makna sin taglib duk makna sin kahikahan we sinabut panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam untai alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun yene gantung min watarin in makna sin watar ineddo amban kambing magmaana naan sinin oha pigge bang yene kaus yene target ko niyawen binetad sa miyan bupi pinasagnat ngonot ye nai inalenan watar ye au kiladatun illa qutiat sibay inala ien sibay binekka ina maksud nen pegge si zaman lay painte zaman panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya tinoket we de sime kellong unta de supaya maksud din ko tasabut ti an siniin gay tawa musiba gay tawa katel gay kapetian dukkemon ni kahapan inangan-angan wede na ini tasabut ti an siniin ngandwa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang paisige dinuhulan na ang banian pa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibay inalaan ien kemon
Naan sininen tamima sinabot nin. Lamod ininen ang banhampan-hampan ang manhabay-habay. Si waktu sinabot ay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi raqabati ba'irin ine tartanto hadya si ano si unta ga lit tamthil hadya inen kue upama ine kue ito lamod motorin lamod lumain lamod servisin lamod kemon lamod ininen gay manjari maghampan-hampan ine manusiain bang upamanin mian dumain do pangandaakan no isara agama Islam. Buarapun inhampan-hampanin in kasabennalan ga niya exempted. Ga niya painte exempted. Namba nien subay tininggalan. Subay painte tininggalan ini parkala ininen bang niya takitete. Mismo managnaban ginawa barante. Laton painte si anak andate, laton si me pung tinaite, laton si me kaumante. Si me kitang magduero importantihin kasabennalan yene pinasampayten. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ikaduwe dalil sinabot ay muallifin amban hadith Ibn Mas'ud kinasian ng Allah subhanahu wa ta'ala misa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun rawahu Ahmad wa Abu Daud. Nan sinin sinabot we mian we muallifin hadis ininen pa inne pamanun inna ar-ruqa sabennal pa inne in pagtawal-tawalin pagtawal-tawal hadis ini hadis amye kemon tawal wat tamain kemon dusab painte ine kemon hampan-hampan wat tiwala duk kemon kibut syirkun syirik si Allah subhanahu wa ta'ala tasabbut we tian sini imma ayyakuna syirkan akbar wa imma ayyakuna syirkan asghar mian makajari pa inne syirik hadya duk syirik diki nan sininen tasabut tian sini sumagawa ko kay tasabut kun depende sa si itikad asa bang asal-asal nen ini bang asal-asal nen mian syirikye syirik diki qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wa pa inne in tawalin pa inne nan sinin kemon pa inne mian tawalin syirik bu pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinawalan si Jibril si waktu de saki mian tawa sihri wedang buah Yahudi mangkuit magtaarud in Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tinawalan ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkamtangan man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa' sini-sini magagaya samban ka ang murungan tong tinaine kahapan urungan ni kahapan walhasil mian lamud naan sinin tawalin in painte na sahabatin si waktu sedang piyuh dan buah kauman tasabut si hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim nawal ye mi'am mimpitu suratul Fatiha pain pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika annaha pain ruqyah wa pain katauhanmu in suratul Fatiha in tawal nanaan sinina magtaarud sumagawa pa in ulama'in rahimahumullah ta'ala jami'an fa inna ulama'in naan si inin hadis ininen pa inne inna ruqa bennal pa inne kemon tawalin umum urida bihil khas atau urida bihil khusus yene pa inne hadis ininen yene tawal-tawalinen para si kemon tawal sumagawa pa inne maksud nen yene tawal kinabunsihan ng agama Islam tawal kinabunsihan ng agama Islam ine tawal kinabunsihan ng agama Islamin tasabut pero sa si zaman dahulu yene kemon niya alfaz asyirkiyah niya kemon tawal atau akan binakbat atau akan bisara niya sagit ni syirik pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala ininen maksud hadis pagdiin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam makatawal naway sa bang syirik tahinang pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan naan si ininen agamahin wajib suwi pinangadjian bang payaman no may ahlul bid'ah bang payaman no may ahlul bid'ah inurungan keu hadis akahante keu sa miyaan tambal ko may hadis ini nen pain na syirik ubos ilebahan yan hadis dang buhain pinarupang keu ge ga bang garo keu makaadji pahag ge katawhan no pain no benna nasayin me yan ay ahlul bid'ah pamakaat painte sin agama Islam buadapun in kabtangan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay magdugpa ga niya pagtaarod ni mian maguyon hadya kemon magtuhod
Bang upama pamahamnon magdugpak is 7 dumain sarain makulangin sa akal nun makulangin atawa kan ilmu nun makulangin. Ilmu nun makulangin. Paimpangutay Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ruqa ina naan sininen ko sa butlay iyan pa inne tawal-tawal niya alfaz syirkiyah. Ini sa inggris pa inne mekedinari. Na mekedinari iyan tawal pa inne ambang Quran. Yan kana problema ni. Kuya painte panawal si nabuha sahabat tasabot si hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tariwayat Imam Muslim nawal min pitu suratul Fatiha. Gana problema ni. Ipainte mian amban katauhan amban painte hakikatus syar'iyah amban hadis mag-ikrar in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam buin parkala paatag si jaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu katauhan we ni umus bu paine mag-agri mag-ikrar ye paine jinari perkalayan dalil ye tainang hadis maknian lahu hukmu rafa ako edu bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam nailian painte kinatauhan perkalain jinari pegge niya nga ka hadis niyan antakula ruqyatu bi kalamillah wa kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam subay tawalin amban Quran duk hadis bang niya nawalan ka upakuhun tawalin ine panawal mo ko yan dumain dupain ne me mian tawal-tawal me hum duk sadili billahi binassa nabang tawal-tawalin sa dili billahi man mian iyan na binasa sdagyo mi kitawal si iye matuhin niya katuhan bikin niya sa kitimbalon katuhan bimang ina sa kitimbalunin sa kitimbalon in makna sin timbalon na kura sin saitan pamanon men nakura sin saitan naan si ininen gay kyo manjari mi kitawal si mi abahi pege pa hindi in mana sin timbalunin nakura sin saitan buin panawal ni abahiin iyan tawal pamano we may nakura sin saitan tawal pamano we may nakura sin saitan walhasil niya kasirik na si Allah subhanahu wa ta'ala niya kasirik na si Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari hinina paano ne bangkyo tinawalan duk tawal timbalon tinawalan anulay inahinte nian iyan ko stel buling-buling lay tinawalan mo pinasapo to pamanong to panawalanin to yang mo pinasapo ka ko stel ko ano stel magtawal ko sa pugad ganiya manamal koneksyon ni bisan pay ano pama nian diretso ne pilihat kelong makatelan lay apabila in panawalin langgal sara dugay no makajari na may kisabang panawalin lais sa dili umos ga pwes na koneksyon ne pinasapo-sapo hadya in maana sin timbalon na kura si saitan may jaman matulay inakahan sa pigge niya may amban may kamatagtuehan de tapit si saitan iyan gay manjari hangkanip tawalin mian kweta sabot wa Imam Nawawi bang aahin tao si bahasa Arab makruh yenawal bahasa yakan bahasa bahasa Tagalog pigge mian bang niya makakalene sa dili mian amban yan dapo bisarayan makapagpain niya alfadhun syirkiyah yan pa ini tawal niyan mian syirkiyah palanguran sirik urungan tekam sampol bang kunawa duh pasayakan ya Allah pakoleon aku mian sakiku ininen atau saki aininen gak niya magpakole saki mian malaingkan kau takaliwe Arab gayan muhtamal atau paasik si kok Arab pa inne hatu pa inne panawal niyan niya sagit ne, dumain ke na ang kanta sabot wa Imam Nawawi si kitab ni Majmu'ul Fatawa 10 volume tasabot wa ini kahalan ininen mian bang aahin pa ini tao si bahasa Arab makruh ye mian yaning ngandua atau wakan nawal duk kumay bahasa Arab tagna asa sibitet bahasa Arab sibit pa ini amban Quran duk amban hadis ikaduwe antakuna ruqyatu bilisanil Arab subay pa inni intawalin bahasa Arab gay manjari aahin nawal bang bahasa Arab ikatelu antakuna ruqyatu mafhumah subay pa inni intawalin naan si ininen tahati nagay manjari aahin nawal bang tahati lamo dia namban pamegesan si hadis ininen gay manjari in ma'ana pa inni antakuna ruqyatu mafhumah
salasay ti mahap. Pagkita sa puti ang sini, intawalin sila sa Arab, naan sininan maananin, bang imbis saranon panawalon tahati way mapakalihin, tahati way akauman yan, gay makaine. Bisan kayo magbasayakan. Sumagawa daan sini, mahalul khilaf, niya pagkhilapan ahat, sumagawa marajihin insyaallah tabaraka wa ta'ala, a'la wa a'lam, in mian marajihin jinari kayo nawal duk pasayakan, bang haddasab kinatauhan we, mapakalihin. Hatinan aakaumanin, atawakan mian mangusal bahasahin. Namang upama nawal kayo duk sa dili, yan may bayuan, katibayuan tawal, niyon may tawal may kamatatuay hante, tawal sin may pedi beteng, tawal sin may pedi impen, duk sa dili pabilai. Yan ay binasa alfaz gay tahati di sara delem tawal ga niya hatine da kyo magpatawal amay hubaya hap kyo mate si pangingkeman no agamano da kyo mate delem kasirikan. Kuya na tasabot yan sinilay asal ga ted ni ampunan ni bang kyo mate delem pagkupor si Allah subhanahu wa ta'ala. Inin tinambalten pegi may parkala inin paata. Ikaampat ang banne sarat ni dukta man ang hadja inin sarat ni an takuna ar-ruqyatu alla ya'taqidu ar-raqi annaha mu'athiratun binafsiha subaygay mag-iitikan in manawalin in tawallay ilien mismo makaala pegdiin ilien mismo makaala sa kinggai subaydo Allah subhanahu wa ta'ala itikad nun bang kyaw nawal na magtawakkal kayo si Allah subhanahu wa ta'ala iya magpakulay magpasakihin subay sa iyan tayo save ko mian maghapin si kami rukanda ko mimpiye sa usaya in x-ray asal niya item delem beteng ni pedian beteng magpatik ka ubos at makka kumihan pain ko susi asal ngandua kita pain ko si Allah subhanahu wa ta'ala pagi para inopera nabu makatalew delem ko delem beteng item di kinatawa ng doktorin mimpi in x-ray pain ko Allah subhanahu wa ta'ala magpakaulit duk magmian magpaniya sakihin bang kita urungan ni sakit kabayaan ni makakitawin simay kita mag-read appeal ni pag sa upa pagpili kami pag x-ray asal idano ni delem x-ray mahjayuin gani atakite pamano bepain ko kawasi Allah subhanahu wa ta'ala bang kyo ngandel si iya sumagawa aahin banggay ngandel si Allah subhanahu wa ta'ala ina patag si iya 100% pasagitan saitan nain niya pinain inalila no bahasa Arab iltibas niya maglamod ni ganit sabot na bang ina hininangon bang mian Allah subhanahu wa ta'ala pangandelan na to bang sadili nang banyan si may kyo pilmi ngandel si Allah subhanahu wa ta'ala bisan kyo tinawalan pa mo Allah subhanahu wa ta'ala magpakulay indok magpaniya sakihin sa isipat mu'minin ipainte tawalin iye tasabot na naan sininin tawal sinabutin iye ne tawal gay jinari we sara agama Islam ikaluhe painpangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ruqqa wat tamai wat tiwala syirkun tasabot tusabnaan si ininen inalenan habay-habayin kuy tasabot we ti an sini in ma'na sin habay-habay habayin iyene shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi yattaquna bihi al-'ain mi'an yene parkala mi'an yu'allaq pinagantong si kelong makana wey tinaripan no eme siye matauhin pinagantong si kelong makana tagi kahan mi'an asal hadji ni kuruk sampai ku itu taindan ku bang niya makana ulali ku bang wey se mi'an galang-galangan me tunglut atau si mi'an ure gigatohan ku bang ine keo saya ti maksud din supaya gay tawa sabi-sabi inaliran ain katohan mi bang ini ainin iyebe bang niya mayam si kao bisa matanon paata dipien dumain ke so upama mi bisa tu silahat sa kodi asal niya wen bisa sampai me sayara bang payaman de kuien agay paubas nalai si kita bang mayam si me kapaya duddag buat kapayahin dumain ke bang mayam si me makanak kinatel mi makanakin nanaan si ini hinang me kamatatuay hantin ini hinang me mian si zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukte musyriku zamanina
Dukbe musrik si Jamante ko ito inahinangnen. Inahinangnen. Nahinang si parkalaininen supaya anak din gay magmula. Supaya anak din gay kinatil. Supaya anak din bang taan tanong may abahi bisa gay mag-ano. Gay inete. Gay bahasa tawa. Sabi-sabi. Atawa gay tawa miyan. Gay kabalesan. Nahiling gay magguna rumayin sa ien. Buada pun in miyan. Magbalesin yun ben na. Paatag si Jaman sahaba. Kaya paintela maghapen lai si Taib. Miyan waktu may sahabahin painte man si sung sa mag-umrah. Niya takite de puso. Sinamua sahaba usab na. Miyan paputel ko still. Kaya si adjaib siya. Miyan nakinatil na buwa sahabahin. Nambanien. Sibay niya amban ni doktor si Pasongan. Niya bangsa ingge pa ano nuyehin. Bangsa ingge pa nambang nuyehin. Bangsa ingge pa nambang nuyehin. Sibay kiyo mikitawal si maano na miyan yan inainte. Yan ay makaano kaulay, si Beky Migtaw, pinasapo pili, iamban may panambal, sin painte, sin yan ay kabalesan. Na ilien, gay manjari painte si agama Islam, yan ay mian sanggano, may tunglot kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Gay dumain si Bay Allah subhanahu wa ta'ala. Han kanit mu'minin, si Bay pil mas sa may alkar. Yan ay may binasa sa salong-salong, may ayatul kursi, kuhap-kuhap, sangim. Iyan, sibay kita film may masasanyaan. Gay patapit si kita sa itanin. Gay patapit si kita sa itanin. Na in ma'na sintamaim naan si ininen, kuha rin tasabot ti an sinilay, paasik ye si sirkul akbar duk sirkul asgar. Nabuin sirikin, dili kaw manamalan. Dili ka manamalan, magmula aahin basta gay tininggalan mo ini. Magmula aahin, hangkan ni waktu pangmukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam paase paplahas Makkah, pihatos, santo de Makkah, teluhatos. Hinebba ko ini kemon, pigi sa papan, bang maghapen sirik ininen, leglang aahin ganiya painte. Gaway ganiya guna-gunanin, ini guna-gunanin, mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya paharap si Allah subhanahu wa ta'ala. Bumaksud din mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala li qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini nan maksud din. Ganiya yan nahkik na bennal kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang banien sibay haliante yene me parkala ininen. Tasambut to etian sini kasabendalan sintamaim makajari si me luma, makajari si me selbis, si me motor, si me duksak dilipe. Billahi paintein kasabendalan sin habay-habay. Hangkan inalena nu'ede tamaim mi'an li'annahum yarawna annaha atawa annahu yatimmu biha daf'ul ain. Inalena nu'ede tamima, amban kalimat tamma, ye kompleto, pege pa inne yene habay-habay atawa kan hampan-hampan ininen makaala yene me bales, makaala me sakih. Nambanien ko inatasabot ko iti sini impangmu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan duaa ya Allah inni ina duanen fala atamma Allahu lahu ya Allah daduhulanun mga hinangyuin ngan duaa pangu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangan duaa pangu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay ti matok ngan duaa ikaduwe kaptangan pangu ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala atamma Allahu lahu mian jumlah khabariyah mahba. Iene pa inne jumlah ko istil mujarrad pa inne khabar. Ngaka sikite ko istil aka-aka. Ini aka-akahin dina ako Rasulullah gay tinay si Allah subhanahu wa ta'ala. Iene mga hinangin pag magsirik si sirkul rububiyah nang banian makadili ka manamalan. Basta kayo inindayan na way panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani agunano. Inindayan kayo ini kan agunano. In panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam las na paat kite nian ilas iene pa pilihan si Eleo Kiyama pagi baka ni sipi pa si Adam, Nuh alaihi salam, Musa, Ibrahim. Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasujud si Allah subhanahu wa ta'ala. Iene na paat sinke mon manusia si zaman lay. Na ambanien gay kyo man jari mian inindayan wa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wati wala sirkun naan sini telu tasabut yan pa inne
rukya tatawa ruka tawal-tawa luktamain ikatello sinabot ay Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tiwala iyan pa inne kibut ininen kay kahan maghapen si Mi'lella si Mi'lella maksud den iyan dukse kinabayaan wene dende nganaan sininen kay manjari ikadua isab dukhilas me Garibaldi si me Dendele napige dumay ni hadya pagpabaya ikatello isab bang maganda mahikahinduk magkalasa kamano alen kibut atawa isab duk no pinturo ni me andanen alen kibut pamigesan me sara agama Islam ikadua bayo isab den mian kibutin amban isab adat palangimi dende supaya nagay mag-anda ilanin supaya ne bunsi si dende sa dili supaya duk sa dili pabila ang bayuan pa inte iyene tasabut te iyen pagpabunsi atawa pagpalasa gay manjari bangkyo baya kinalasahan esebon Allah subhanahu wa ta'ala hinangon kinabayaan we sara agama Islam si Elano hinangon oke walella kinabayaan we sara agama Islam si Andano iyen magkalasa kam magkalasa kam hininangan kita rasa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah pada Allah puas amban pangawin kaam pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah hininangan kiwene lasa si antara nuruk andano hininangan kiwene pag-ase-ase dumay mo usalno iyan may hamut-hamut duk katibayuan ne supaya ka maglasa dumay sa iyan na damikian niya dusab ilalay na do de dubla yan engagement ring tasabot ay katon mursid kung may sinsim yan may aamag kasa atawa kinawin atawa asong kinawin na meliwen karwangan bupi bisan pedo may pinasik sila pagkawin kung tasabot ni asal-asal din may nang sunat miyan sunna Fir'aun nuksa dilay pabilay sumagawa ng naan si ininen bang hukuman ng samian muharram sumagawa umasik yo si parkala sirik niya waktu no umasik si parkala sirik pasal sinsip we gai bang mag-itika dia ni duwangan mga siklay bang inalaan niya ni sinsim lay ala lasahin we patoket no lasahin si sinsip ini ngandel yo si sinsim lay we kinalasahan kyo we ne min dunillahi jalla wa ala syirk ambanien siway mian sire hinalian yan may parkala ininen may pong pinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun na may parkala ininen yan may kibut-kibut mian maghapen si kumian si zaman ko ito duk si may kasinduehan gated manjari pegge mian amban may baya sin saitan amban may painte baya sin may saitan lamod pa inte yan si may kendi na niya may tinawalan si may kendi na sinin baledue hukuman nen rukya nawal keo ikatel ikadue yan pa inne mian kibut pinapisi rende atau pinapisab silella gay manjari amanian may pong tinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay hinalian yan may parkala ininen na gini katauhan ko bang ine niya me sinduwe isab aman me itikadde supaya ko gay tawa isab kibut binularit sa nyawahin tabiya me la hawla wala quwwata illa billah aman me kakulangan sa akal ine koneksyon sa nyawalay lai si kibutlay yan gay si bay hangkanep agamahin hap manamalan pinangadya gay katauhan ko bang ine may koneksyonin lai gay katauhan ko bang ine hek kami makahinang ni may parkala ininen ang banien mian si bay tinggalan si bay kite bentel pangatianten si Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo baya mian kinalasahan anak andano kaputanon bi agamahin magkalasa kami sa Allah subhanahu wa ta'ala gania sa tili peggi aahin bang ngapot si agama gania kataliwan sa dili malaikat Allah subhanahu wa ta'ala
bang aahin ngandel si Allah subhanahu wa ta'ala ganiya pangandelan sa dili malainkan Allah subhanahu wa ta'ala ininen kasabennalan hakikatut tauhid kasabennalan sin kalima la ilaha illallah. Ikatellu dalil sinabot ay muallifin an Abdullah bin Ukaym marfu'a qal man ta'allaka shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka shay'an sine-sine pa inne pata'alluq pangatiannen sidambuwa parkala kue me tasabutten sine le me habay-habay duksa dili pabilay ngandel keo mian pili pangatian nun wukila ilaihi pinapili si iye si pangandelan mo na sa inyo ng tebang-tek kasi alaw kiamat pain Allah subhanahu wa ta'ala ngandel keo pa inne si batu-batuien ngandel keo pa inne si hampan-hampanien pili keo pili mikipasik keo si iye surga ini tahinang nun daniya GS no Allah subhanahu wa ta'ala malikul muluk iye nakurain ganiya makapag nakura malainkan iye Allah subhanahu wa ta'ala nabaya keo kaya-iyaan hab keo kaya-iyaan tu dia tak bulak dunya da keo kaya-iyaan si elaw akhirat peggein kaya-iyaan malaihin asal biasa sadya keo duk kabing sanaan na ambanien sirihinati manamalan iye me parkala makakapag dunyate labinen bang kitemole tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. In ma'na sin tama'im at-tama'imu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi yattaquna bihi al-'ain. Tinapsira ni muallifin pa inne ko itasabut yan siniin in ma'na pa inne sin hampan-hampain in habay-habain yene pa inne parkala pangaputan sin pangatean pinagantong si kellong makana yattaquna bihi al-'ain mian supaya pa inne gay se tawa yene me pales supaya se pa inne mian gay tawa me saki ilien alenen mian tamaim ubus in Qur'anin tasabut wa itian sini mian asal marajihin gay manjari sumagawa dumay ni sirik peke Qur'anin dumay ni pa ite bisara sirik bisar Allah subhanahu wa ta'ala mian bisara bennal dumay ni sa muharram tasabut wa ite dalilin an sini duk si zaman pa ite mian sahaba patekka mian niya me makanak paggantong wede yene Qur'anin baka sinin ka anseran kubang sumian mian kukulang pateng bang antag panganseran ko yahin he ini amban me subha ni amban me subha pa inde we ke magpain gayin jari maggantong duk mian atau maghampan ng panduk Qur'anin tahina mo me sahaba si me makanak anser nen na an sininen si zaman pa inde yene me makahinangien si zaman lay pagbang senuan me makanak duk murat eddo pinakantong we de yene me ayatin si ano pero tampay man me makanakin min babit tashil supaya katauhan de murat tabalik de ilien dumain pain tega dia maksud de lai pag mian ine pag anting-anting pain ano nen pain tagalog nen lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du as-salafi wa ba'duhum lam yurakhis bihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pain muallifin pamanun amban ne pamaham Syekhul Islam dusa. Pain muallifin nan sinin sumagawa pain bangkanian pain yene muallakin amban Qur'an pamanun. Ga magpain muallifin tamimahin pain amban Qur'an. Subhanallah. Pamaham Syekhul Islam mian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gaya magpain tamima muallak pinagantong pain pegyain tamimahin kemon gijinari sa pain bangkanian pain in pinagantungin amban Quran farakhasa fihi ba'du salaf jinari we may kasunduhan salaf may ulama salaf ubus pain wa ba'duhum lam yurakhis bihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu dukniya sa pain kasunduhan amban siye hinmian gay se nganda maggantong atau maghampan-hampan duk Quran duk magpain se lamod Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu duk Ibnu Abbas sidang buah riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha duk minal mutaakhirin al-Hanabila duk mi an kahinapusan sin painte si zaman ku itu ulama sin Hanabila Ahmad Ibnu Hanbal
gay jinari we de muharram ko na tasabot mi andalin tasabot we teteluan sini hangkan gay jinari painte yene mag anting-anting atau maghampan-hampan ng Qur'anin. In ma'na sinruqa isab الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما قال من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Inalena ni sa painne ruqa yene painne tawal alfaz binassa pagu ang bandehe na naan sinin pain muallifin wa khassa minha dalil niya tinartantu we dalil yene kemon ma khala min asyirk bang isab yene binasanoy panawano nga na syirik ni ko tasabot kan siniin gay makaine pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ba'sa birruqa ma khala min asyirk ganiya problema manawalin bang hadjagan asyirik ni na wal hasil doing kemon tawal we gay jinari na ko ne tasabot pa inte si hadis dehelu ta sebi yene pa inne si babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab tasabbutu muallifin si hadis mi an dambua mi an tasabbutu te si bablay jinari yene manawalid ang banain lukhuma yene ain ininen bales makadali kyonawa ikadue huma yene takaka etakeket we mananeke bisa ininen jinari we makhsus si duwe ininen tawalin jinari hadja. Ini maananin gak niya tamanan magmumpa at tawal malayb dan si duwe ninin. Sabang niya sabtag di sa di dinari rusa dumain ku ingge. Ilian pa inte pigi mansusi. Si duwe ininin tasabot pa inte sidang buah hari sila dehlulay. Kau ruta isebbi. Wattiwala in ma'na sintiwala pamanong bang ini sa ma'na kibutin. Ma'na kibutin hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi. Pamantik ubang ini. Yene painne perkala yasna'una. Yene painne perkala hininang wedi. Hininang wedi wala kasi ganya tinartantu. Salik du sabet, salik du semmek, salik du hamut-hamut, duk sa dili pabayuan kibot. Yaz'umuna annahu dukkinanna alwebi sabennal yene hininang biien yene kibutley yuhabbibul mar'a makapala sa sindende ila zawjiha pilis elane warrajula ila imra'atihi duk makapala sa isablella pilis andane sinaput naan si ininen inkibutin si tartanto lelaruk dende dumain maananen we bang keu ngibut si me sabdili gini mancari ngibut keu si me painte si me binatang atau metad keu kibut si me tindalo ruk hek ka customer duk baya si kau hahek kamelli dumain maananen we gini sinarian naan si inin sinaput we de pigge kahikahan yene me jaman le lelaruk dende magkibutin do ko itu masih niya paatag si Mesaien. Masih niya paatag si Mesaien. Amba niya mimbabit taglib hadja atau mimbabit tamthil ko upama hadja maghapen gate and manjari yan ay magkibutin si Sarah agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang upama pa ini gaya sa kinabayaan na pagkiniyawan sa iyan. Gaya sa kupay na kinabayaan na kinabayaan niya habi kayo mabaya si kauhin lumay ni sa inanon tinuyuan nun gaya mabaya ini amban me kakulangan no sabsit akal pagka niya way may manusia itinuyuan gaya mabaya dumain ke nasiyo sab kita niya magtep-tep duk kitehin iyan na bebetag tiramwa parkalain sa aturan ni ang karib sinduhin nibot pagya sa iyan isap gaya tanto magkakumpol mi inangin tariwayat to sa rawahu Ahmad fi musnadihi an Ruwayfi' tariwayat to Imam Ahmad ang bandamu ashabi Ruwayfi' misaray misa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iya ini bisa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iya pa inne ya Ruwayfi' okay pa inne Ruwayfi' la'alla al-hayata satatulu bika mi ang kalu-kalu pa inne in kaelumin atawa pa inne taha in pangumulan nun wey mag-aka pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dambuha sahabat ininen mi ang taha umulnin wey Rasulullahin pa inne mga tauhan parkala aga umatag hangkan ne
hininang mo Mesiya Sofia piuhap lahat madinaian magtabarruk si kubur Rasulullahin mako pilihap kubur Rasulullahin basa pagyan niya may karamat anune iyan power ne naima sindua makapaasik siya magalim so dumain sa iyan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini din si kailum ni amban may alamat sin pagkanabi panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam may kasindoyan pa man ko si may internet iyakan do pihon ko gay kompleto in pag-umrahin banggay makabisita piyap ko Rasulullahin subhanallah bangkiwap malina numain maksud nun misita kubul maksud nun ng bahayang si Masjid Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudin na banglain ni kayo bisitaw na ko Rasulullahin di makainan nalam kayo si Rasulullahin Assalamu alayka ya Rasulullah maksudin dumay maksudin bangkuwal ay minaksud nun niya Muharram gay manjari si may minaksud nun masjid le napaglain ni kayo ng bahayang ni kayo nalam ni si Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ang may alamat nubuwa na inruwayfi taha manamal umulnin ilases sa Rasulullah si iyan ipain فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عزم فإن محمدا بريء منه akahanun pa inne may aahin sinesine pa inne napid-napid sinbongot ni yan napid-napid sinbongot niya kay kanin may Sudaniya may Sudan sa dili pabilain niya may ataw may hindi niya bang patay ka magtakabur sa saan sin dumay ito mauduin pagtakabur de atawa niya lain minaksud sa dili ilan Muharram mian autakalla wataran natiya ni ito sahidin pa inte autakalla wataran ye magbektad do sa mian kwe ta ano tiyan sinilay iene ohat atawakan ngeddo ang anu kambing lay iyan ay kustel hindi nang besi may pana ano niya may pana atawa target niya puen binetad pa to kita nanune atawa iyan hindi nang wede kwe tasabot yan sila si may kokunta si may kokambing nasahidin na ang sininen pain Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan bari'um minhu in Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindayan ini nginday in Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hasil para kala me sa mian ien ga niya kagunahan ni ini isab si maudu te paasek pa inni magpayam kiwang mili motor pinayaman may number ni service pinayaman may number ni sinapang pinayaman may number ni naan si ininen ini maud niya waktu makaasik kyo si Sirik Hatche atau Sirik Diki awe niya waktu lumos kyo malaga sa pagpayam nyo number motor number sinapang sa bang itikad nun in numberian sa baban may kihap ka iluman nun Sirik Diki tato kan sini sa bang itikad nun naga niya makariluhan ka umasik pigge pa ni hap sukod din tawa pa ni tuu sa di amal Allah subhanahu wa ta'ala luas kyo umat agama ini connection numberin hininang we parinta dugay maglimo ang kaniya sulat ni kaniya sinapang ni ke motor ni ke lais ni lahat kami masigay kaagad ni ahins may gisab si bahani nambong tege bang patek ka gisab si bahani nambong may hinakahan ko may soy kung pain ni kyo masig kinahagad sabay ko dakon may sinambong manghinawo kumisa pagkapain ko bang sinambong hinano kumisa ubas-ubas ko sa sinipaan pagka problemahin hinatul se ubus gay inete gay si magkahagad po piyon ko sambat si Ipang mag-study kayo tuo agin-agin ka na pagtulino tek kasi lahat kayo kinahagad ganin niya pahunit ang ban-aangadji ako bang patek ka na 2 oras tutulikon dan sangim dasimana de hello miandaura kami ba si Ibnu Jibrin dasimana stay pito elo 2 oras tutuli kami hindu katuan mursid dan sangim gak niya pagtuli tek kasi lahat gekyo kinahangan in Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag ibang patik ka pa hindi kasla pa humanamalan
In panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam binet tarwe ni parkalain si aturan ni. Bangahut ba si Madinah peyak ni anak matahin. Peyak. Bang batek kahinang pawen ni tungku di nebesihin. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu puas pasaplag agamahin. Sila basilan dumain ke nganag-nganag agamahin. Nganag-nganag gak niya ma'dzur, gak niya jahil. Bayahin gay mga jin, sa si may kiyo tuwas. Bang kiyo magdawa sila basilan si may kiyo tuwas. Si may kiyo bahani. Pegge gani niya ma'dzur, gani niya pinain na jahil ubeku. Gana magtos kami gak niya. Magage sa ahin ngadji. Sabang si may lahat ni Afrika, may Amerika, takaswa no may hatusan kilometro, may sting-ting nga ahin, gani asawal, na iyan, ma'adzur si. Gay makaili gani anuan siye. Nakitira eh. Nga tao ke mo nahin bayan o gay piyok may masjid. Bayan o gay piyok pagsimihanan. Ubos nga mabang kyo. Nga mabang kyo. Nga makiwag kyo pinaisiban. Nagiman dyan sa miyaan. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Wallahi pa inni. Nabasi Allah subhanahu wa ta'ala. La uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakah. Wallahi pa inni bono ko sinesine pinagbigda wene sambayangin duk zakat. Wallahi pa inni law mana'uni iqalan yu'adduna ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'aqtulannahum. Pain Abu Bakar bang hadya ko pa inni peges de in makna sim iqal makajari makna sin lalubak sayal gahaganin makajari makna anak kambing. Bang hadya ko pa inni bang pa inni gay senune dambuha hadya anak kambing ha sin Islam tinunay wa de si zaman rasulin umus gay senune ku itu bono ko si Abu Bakar mana-mana tuas. Nawal hasil pa inna ulamain hikmah. Hikmah bang tuas kuntaranon si may tuas. Nabang isab tuas kuntaranon nasa ingin pa masaplag ng agamahin. Sayen kasabinalan ng may pungtinain na ito si agama. Bang tuas kuntaranon si may tuas. Dakyo baya pinasanggo pagkaya gay palantop agamahin. Bang dumain sayen mian. Dumain sayen yene tenggenon. Sabang isab taed do si hanunot na si may pilmi hanunot. Si may pilmi hanunot. Pagkebang gani hanunot patala ang banka o kemon aahin. Sabang pinasaplagan nun dukme sinapang ni Gekyo agin-agin Gekyo makabisara. Nasibay sab kyo mag-iskol. Supaya sab sa tinalo. Sibay mag-ato sa iyan agamahin. In panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu sulhul Hudaybiyah sina-escort nen Ibnul Mughira. Yan lang kayo samyaan. Si bihin ni samyaan, ganyan makaano siya. Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namba niyen, siway betan no agamahin si aturan ni. Alam mo ni panamala, magsandal kayo karo to. Subhanallah, uptek kasi lahat. Ganiya kagunahan ni. Inang tinaikutan na kayo may anin. Dambo waktu, miyan magsara ko, pasalan do sab yan, may tablet, na tapagsambong kami ng jamaahin. Tapos kami jamaahin. Pain ko ka awininin pa GB ko bustek ka kuto gero kam kahakat. Tahala ka pain ko pili. Na hindi problemahin. Pinaaji ke ubus pagtek ka ngata kyo kyo kinahagad. Kyo kinahagad. Magsandal kyo karo sa batuan ipan to magdandukan kyo ganiya. Ano na tek ka silahat. Hinang kutiin na mapakalis. Hindi problemahin. Hatutan na rin tamura-mura rin. Hunit manamalan. Piyong ko ang buwa subject may 700 page. Binasahin na buwa na subject. Taos nyo yung ngayon. Gani, binasa. Sibay dumay pa sabi, hinati pe. Mangpatek kami ni Murais pe. Hunit manamalan. Ang karet, aahin. Magbidda-bidda manamalan. Ito ang banme kamasulan kami. Ang banme kamasulan kami. Magmaap si Kaam Kemon. Duksinwe may mapakalihin. Sibay pangakain kasabin nalani. In ruwaifi, inakawe ni. Sinasaan ni Rasulullahin pa inni fa'akhbirin nas anna man akada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ito parkalahan dyan naman. Inin maginday Rasulullahin bang kumaghinang sa inakahan ko si ano maginday Rasulullahin. Sumagawagan at tahinantik. Binnal, sahaba, magakahin. Nambanien siway betante parkalain si aturan ni. La sinaputwe muallifin dalil ininen an Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qala man qata'a tamimatan min insani kana ka'adli rakabah rawahu Waqi'. Mian
Itu Sa'id ibn Jubair ini nang buayat niyan tabi'in sumagawa hukuman ni ininen hukmul marfu' ye pegge paasik ye si akidah hukmul marfu' ye pegge paasik ye si akidah pa inne man qata'a tamimatan sine pa inne mekkat habay amban takitene niya habay dos mekkat ne sa sumian ininen amban bangkyo makake buksme niya na Qur'ano pegge problemahin bangkyo ngahinan sa mian binono kyo usbahin na sumagawa bang kuwi parinta to si Saudi bang magdusehin ganit tahinang ni pinagtabangan parinta mga ano hibi kapanin bang marinta agama Islamin ine pa inne pahalanan kana ka'adli rakaba kuwi duhe pa inne makapalit pa yan ipon pahala na in malip pasin ipunin me pung tinai madatto si agama haji manamalang piu ko dambu atibukan manusia pa inu malaya kana dambu atibukan manusia tabelli we no us pa inu malaya kana akur ne keo hinangon ni kabayanon hat manamalan naway maananin pa ini kaadli rakaba bangkyaw maka pekkusan pa ini habay-habay ni amban kwe do ka pekkusan no amban pagsakuto pihak pagtawhid lumain ki na kwe do sa aalay kwe do ka pekkusan no amban kingkeman aalay ubos pilihap ini hinang yebe den nang ganini magbaya si iye do ay ni tabelli nasayen iye pahalanin walau an Ibrahim ini amban me ulama sinkupa Ibrahim an-Nakhai Ibrahim sinkupa dambua ay amban me mian iye be guru na ini estudyante si Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini misaranin kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an ini misaranin kanian din pa ni kanu bang magmana bang misa Ibrahim an-Nakhai yang ban ulamaul Kufah si palain Imam Abu Hanifah maksudnya ashab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yene me estudyante Ibnu Mas'ud nanansin kemo ni estudyante Ibnu Mas'ud dan buat sahaba kinabunsihan we de yene habay-habayin mian sali dupain ni aman Quran duk sadili walhasil pamanon in kalimat sin makruh naan si ininen bang si istilah sin mutakaddimun si may ulama dahil hukuman din haram pegi pinagsali we ni talimahin duk mian amban Quran duk dumay naman Quran walhasil bang hukum no makruh yan nigay kyo magduse walhasil jinari mian bang Quran lay okay na hukuman ni makruh kay makaine sa makruh sa hukuman ni sa sadili walhasil hukuman ni muharram bang si istilah painda si medhelu Allah taala a'la wa alam bang nialay kamali ko makukumap dahil si Allah subhanahu wa taala ubos painte matumawa lay tawfik amban Allah subhanahu wa taala duk magkamaliin na amban ako yan amban saitan sa kakulang ilmu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.